sesilalele wena uNkulunkulu uthi uthethe babe kulenzawo egameni likaJesu Kristu babe wethu lonemandla sesiyathandaza uNkulunkulu konke usimakathe lokumelene nempilo yethu sesiyema ngegama likaJesu babe nawukwendeka lokungazange uNkulunkulu nawubonakalisa ngethawo ngegama likaJesu Kristu babe wethu lonemandla yamandla babe ngethawo yenda mathatha uNkulunkulu ngegama likaJesu babe wethu lonemandla nanamuhla uNkulunkulu sesiyehla thine babe sibafana bakho ngegama likaJesu In the mighty name of Jesus, nanamuhla babe thambama sikonza kahle uNkulunkulu futhi babe lufanele ngegama likaJesu babe wethu lonemandla sesiyala konke you reign your coronation bonakalisa babe Father, we wait uNkulunkulu Almighty Jesus. Oh, akekho babelon sengawe, akekho uNkulunkulu ngawe, uyinkosi yamishila, uyabusa kuze bephakazwe, egameni likaJesu wena ugwele waseNazaretha, yena uNkulunkulu lofalile, izwi lakho babe wethu igcwele, ikwazi ukuqinisa, izibabala, in the mighty name of Jesus, izwi lakho babe, egameni likaJesu waseNazaretha, yilo uNkulunkulu elisesema kule ndawo, egameni likaJesu waseNazaretha, sibe uNkulunkulu ngenxa yezwi lakho elinamandla, babe wethu wena uNkulunkulu uNkulunkulu, oh we welcome you emakhela the word of God says when uNkulunkulu ahlala ebendathula egama likaJesu babe siqhubisa wena sitobonga wena silapha babe sitokhala kuwe njengoNkulunkulu awene babe lokufuna lezakho awene babe lokuthiwa inqatha wena babe uNkulunkulu babe ngilithele lapho babe wena babe awujiki wena somandla we are here, Father, to worship you. We worship your holy name. In the mighty name of Jesus. Reketelia Sotapra, ufanele babe ikhathimulo ingathela wena babe sihlolongiso babe sikufanele ingathela wena somandla kwenda kwakho babe ngeke kwafaniswa nanotho wena babe ungwele lakho lifi babe liphakanyisiwe emhlabeni laphakanyiswa nasezulwini wena babe ungalfa uomega kungakona mntasila kungenxa yekuthembeka kwakho kungenxa ukuthi wena babe wasithatha kuqala ngegama laKristu loyinkosi lofanele namanje babe yenda babe mathande empilweni zethu sibandla babe sike kuwe uNkulunkulu sesiyacela uNkulunkulu moya wakho lonamandla moya wakho longahluleki awehle babe unyakathe kunayithawo awehle libo lethu ahambe kulena thawo labenda letikhalo tabo babe siyabonga somandla kuthi kulena thawo uyobaphendula ngegama laKristu loyinkosi lokufanelwe kubo siyajabula babe ngoba wena babe uNkulunkulu wasifela uNkulunkulu wangena babe enzaweni yethu babe kwase kubulawa wena kwase kungena wena esikhundleni sethu asikuthathi malula lokho babe kepha babe siyabonga babe siyakuthumisa sithi ngempela wena uyinkosi enothando
ngempela wena uNkulunkulu babe wesawusa wonke umuntu ngegama la Kristu Jesu wena uNkulunkulu lofanelwe uthuma wena Jehova lofanelwe kukhulunywa kahle imihla nemalanga ngegama la Kristu sesiyathobisa babe onke amandla esitha konke somandla lokumenyetelwe kwashiwo kuna insawo babe ngalona mthandazo ngegama la Kristu lo inkosi lofanelwe kubo akunasabelo babe siyema babe simelana onke ama strongholds God lamenyetelwe amenyetelwe kuna service ngegama la Kristu lo inkosi lophakeme wena lokhona lobusaka yena babe lo ngumsebenzi wakho siyakholelwa ukuthi wena babe ngawe babe siyanqoba kinganifela wena babe sikubonile endulo babe ubanqobela babe maqhawa sendulo nakithi babe siyakholelwa babe kuthi sihlangene lana babe sitomemeta wena angeke ugcine ngekusiva babe kepha uyawuphinza uphendula imkhuleko ngegama la Kristu Jesu lo inkosi lobusa njalo in Jesus mighty name we pray. Nkosi yezulu phakama Nkosi yezulu uwengamele umhlaba wonke uwengamele wonke umhlaba phakama Nkosi yezulu phakama phakama Nkosi yezulu uwengamele uwengamele umhlaba wonke uwengamele sithi phakama phakama sithi phakama phakama sithi
wengamele umhlaba wonke. ufanelwe babe uthuma ingani phela wena babe sihlalo kiso babe sihlalo babe la khona babe ubona konke lokwenzeka emhlabeni kungako babe sithi wengamele umhlaba wonke namanje babe siyenda kuwe ngegama lakho Jesu le inkosi lophakeme Lord, fill us in the Holy Spirit. Lord, babe, mastifele babe, moya wako longwele, anyagate kimene, shalanaya
Shelebe. Thathi uNkulunkulu Reketelia Kanaya. uNkulunkulu Shalabatolia Kanelia. Relebeke Shalabandoya. Bayethe uNkulunkulu wethu. Dibone babe emandla akho Nkosi ngegama lika Jesu Kristu uNkulunkulu wephulo igcwele nakusihlwa babethe uNkulunkulu sithi bayethe wena losesitalweni semkhosi umkhulu yesabeka akekho Nkosi lo njengawe uNkulunkulu lowethembekile emalanga onke uNkulunkulu wephulo igcwele awuguquki wena simakathe bayethe uNkulunkulu nakusihlwa babe wephulo ingcwele sikhothamela wena wepha somandla Shalabakatolia. Shalabatoya Jesus. Ilaya Katolia. Ila Katolia Salama. Shalabatoya Katolia. Udwele babe udwele. Thank you, Lord. Udwele uNkulunkulu wethu udwele. Buya yebo yena lo Jesu athathe abantu bakhe naye ongasiye naye ongasiye
Oh, yes, Jesus. Ilabakashatekeliabando. Ikatalia salabando ya kashali. Wena babe lo fanele. Wena babe lo fanele. Alaya kashele beke. Ufanele babe. Wena kulubu betu. Siyawa kuwe babe. Yenda babe matata. Mekamo. Babe kwenga emazulu ngena takho ngosi atikonzakala babe lofuna ukutikonza ngosi uhlala emfihlakalweni kuwe babe ngegama lika Jesu Kristu babe loyinkosi rekeshetheli amando yakhanaya rebekeshala bando yakhalabana ila kasetheli ahala yakhanoya rekeshele beketheli amanaya wena babe uNkulunkulu ongashiyana. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi ukhona la kulesi sikhathi. Siyabonga Somandla ukuthi wena babe unathi njalo njalo. Ngegama la kuJesu Jesu. Ufanele babe udumo. Oh Jesus. Hallelujah. Sibusele bazalwane egama lenkosi. Hallelujah. Iyamthanda Jesu uNkulunkulu. Hallelujah. Uyinkosi solo ngumsinzisi. Hallelujah. Egama lenkosi. Hallelujah. Umhlabelelo yo uthi moya ongcwele. Moya ongcwele. Siyakudinga noma moya ongcwele. Hallelujah. Egama moya ongcwele. Moyo ongcwele Siyakudinga thina siyakudinga moyo ongcwele. Moyo ongcwele. Moyo ongcwele moya. Siyakudinga
sivusele inceku sivusele make bomake bandabasha sibavusele egameni lenkosi amen siyambonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi usigcinile uthi sibe khona haleluya egameni lenkosi haleluya ngiyayithanda inkosi amen haleluya egameni lenkosi bazalwane sike sathi kokwa zabeni yokukhula egameni lenkosi haleluya inzaba yokukhula egameni lenkosi kuthi kumqokwa kukhula haleluya egameni lenkosi sike sayithakela encwadini ya Luka Luka chapter 2 verse number 40 la sike sagcina siyithinze khona egameni lenkosi la khona kuthiwa umntwana wakhula waba nemandla wagcwala inhlakanipho umusa netibusiso taNkulunkulu tabasethi kwakhe egameni lenkosi so siyithinzile ke lenzaba leyo egameni lenkosi ukuthi kumqokwa kukhula ngoba umuntu nakakhula uba nemandla ugcwala ukuhlakanipha nemusa kaNkulunkulu uba sethi kwakhe egameni lenkosi sayithinza ke ukuthi umuntu lonemandla ngulo khona kumelana nemaqhinga asathana ngoba lo muntu sowukhulile haleluya lo muntu loyo nofunda incwadi yaMarko chapter 16 verse 18 kuthiwa noma sangadla lokuna poison ngeke kusamenda lutho hayi ngemabongo kodwa bamfakele kodwa ngeke kusambulala ngoba lo muntu sonemandla lasakhona ngekhathi kuye sewukhulile egameni lenkosi haleluya kumqokwa ke kukhula egameni lenkosi haleluya sitawuqhubeka ke nalenzaba yethu la yekukhula ngoba ukhula engqondweni ukhule emtimbeni ukhule ebudlelwaneni bakho naNkulunkulu nasebudlelwaneni bakho nebantu haleluya lokho timpawu tekukhula egameni lenkosi haleluya umuntu lokhulile ke into lamelana nayo ngemaqhinga asathana egameni lenkosi lo muntu loyo umelana nalamaqhinga asathana haleluya the more akhula nawufunda incwadi yabaseFirst chapter 6 lapha kulamba 10 11 kuyaphasi kuthiwa uqala kuhloma kahle lethi khalta kaNkulunkulu amelane nawo onke lamaqhinga egameni lenkosi haleluya bese akasalwi nebantu haleluya kodwa sewumelana nalamaqhinga asathana egameni lenkosi so kumqokwa ke kukhula kodwa umuntu nakangakakhuli kuba nema challenge noma letinkinga letiba khona egameni lenkosi sitawufunza ke namhla ke indzaba lenye lemfishane la endodzeni lesithola ukuthi nayo yakhula encwadini yaMahebheru chapter 11 verse number 24 egameni lenkosi incwadi yaMahebheru chapter 11 verse number 24 ngekukholwa Mose asakhulile wala kubita ngekuthi yindvodzana yendvodzakati yaFaro wakhetha kuhlupheka nesive saNkulunkulu kunekutijabulisa esonweni kwesikhashana wabona ukuthi kwethuka ngenxa yaKristu kwakungumcebo longcono kunemcebo waseGibhithe ngoba phela abebheke umvuzo haleluya sithola lana indzaba leMoses ithi ngekukholwa asakhulile egameni lenkosi silandza indzaba yekukhula egameni lenkosi haleluya lendodza lena leMoses inemlandvo sukela ebuntwaneni haleluya siyati ukuthi abewesive sema-Israel noma semaHebheru sive saNkulunkulu lebe siphila emkhathini wesive saseGibhitha
la khona bekukhondwa tonke tintfo egameni leNkosi. Kulesive lesi le ekhatsi eGibhithe la bekaphila khona ukhanza kuyabulawa kubulawa abantwana egameni leNkosi. Yena akabulawa ngoba bekunenhloso noma bekunenjongo yaNkulunkulu lebekayimisile ayimise ngihandi ngaye egameni leNkosi ngoba abe wesive lesithide kodwa wasubeka injongo yakhe egameni leNkosi. Haleluya. So asayibekile ke le njongo yakhe uNkulunkulu asakhula. Livla uNkulunkulu lithi ukhanza bayabulawa wase uyawufihlwa endaweni lethide la atholwa khona besive semaGibhithe indodakazi yaFaro ngoba lesikhathi leso bekasengumntwana egameni leNkosi. Siyathi ukuthi umntwana ungameba uyebeka sevana bazalwane. La befika khona ufika lo ndodakazi yaFaro iyamthatha na imthatha awesive saNkulunkulu lesikhethwe uNkulunkulu. Uyamthatha umfaka esiswini sakhe egameni leNkosi. Umenda umntwana wakhe noma kungasiye wakhe. Haleluya. Egameni leNkosi. Haleluya. Le ndoda lena yakhula kwafika la ikhula khona seyikhona ku decide egameni leNkosi. La khona seyikhona kubona ukuthi yakhetha kuthatha lesinye isinqumo egameni leNkosi. Haleluya. Ekhathi eGibhithe la bekakhona bekunenjabulo noma bekukunengi lebekungaba khona lebekakwenda futhi esaba noma aphasi kweNkosi egameni leNkosi. Kodwa lelivi lithi manje Moses wathi nasekakhulile wase uyala egameni leNkosi. Lithi wathi nasekakhulile asakhulile wase uyala kuthi sale kapitwa ngekuthi indodakazi yaFaro egameni leNkosi ngoba lesigaba sekukhula kumtokwa ngoba kunetinto lesekufuna bese kuthi sewuyala egameni leNkosi kuthi sekungabitwa nganako egameni leNkosi. Haleluya. Uthi lo mbhali wase uyala kubitwa ukuthi indodakazi yaFaro egameni leNkosi asakhulile. Haleluya. Nakasengakakhuli wathathwa wavuma wakhula wabona indlela lebe baphila ngayo aphila khona egameni leNkosi. Bazalwane umuntu nasengakakhuli uyebeka sevana bazalwane noma uyathatheka uthatheka awe sive saNkulunkulu uthatheka awa uNkulunkulu anangakanaki akhethiwe niyabona bazalwane. So lo muntu kunenjongo yaNkulunkulu lebe ifakiwe kulo muntu kodwa wasuphila endaweni lethide la khona abethatheke khona wafakwa esiswini sakhona wasebenta khona noma ingadi yakhe beyesive saNkulunkulu egameni leNkosi. Kwafika la khona wase uyakhula wakhula ke engondveni egameni leNkosi wakhula emtimbeni wakhula ekumatini uNkulunkulu sevana bazalwane. Lo muntu nakakhula wasuya decide ukuthi angeke ngiphindze ngibitwe ngokuthi ngindodakazi yaFaro egameni leNkosi. Lithi wakhetha kuhlupheka nesive saNkulunkulu kunekuthi ajabule kwesikhashana. Haleluya. Wase usungula into lengekho wayenda ukuthi yaba khona. Haleluya. Ngoba umuntu nakakhulile wakhula uyayenda into lebe ingakabanga ukuthi ingenteka ayende iphatheke. Haleluya. Kwenziwa ngumuntu lokhulile lonemandla lose ugcwele inhlakanipho nekukhula kwaNkulunkulu ngekhathi kuye. Haleluya.
wase usungula into liyayingekho wayenda ukuthi yabakhona leyise imehlukanisa netindo taseGibhithe leyamenda ukuthi waphuma wasungula liphasika egameni Nkosi lelase liyamehlukanisa noma lelase liletha inkululeko esiveni sakubo nakuye baphuma ngalelo langa ngaleso sikhathi egameni Nkosi so umuntu nakanga kakhulu akehlukanisi noma akakhoni kusungula noma kwenda into noma kudala into ayende ukuthi ibe khona iphatheke egameni Nkosi azalwane ngumuntu lo kanjani lo wenda lento leyo ngoba kude umuntu onemandla haleluya lamandla lakhulako ngulala ngekhathi kulomuntu lala ngimongwele lele kumele ukuthi lo muntu awakhulise la ngekhathi kuye ngiwo lala nemandla ekwenda tindvo letingende entwa ngilamandla egameni Nkosi na ukhulisa lo muntu wala ngekhathi kuwe njengemntwana usuke lo muntu kunento lesuka ikhona lengekhathi lathinga ukuthi ayinike tithako tekukhula egameni Nkosi kuyandeka ke umuntu angakakhulelwa athi ukhulelwe ungaze umnike konke lekudinga ukuthi kondliwe lo mntwana lapha ngekhathi athekhe bodokotela ende konke kanikude lutho egameni Nkosi kodwa umuntu lonendwelela ngekhathi kuba netimpawu nenkhomba ukuthi khona lokukhona egameni Nkosi azalwane ayiqali ekukhuleni kodwa iqala ukuthi umuntu akhulelwe emandla sipho saNkulunkulu egameni Nkosi lesipho lesi sethenjiswa uNkulunkulu lesi wasethembisa kubo bonke abantu labaya ukholwa egameni lakhe wasiyawubapha sipho samahala egameni Nkosi lesipho lesi umuntu nakangakakhuli lesipho akawati emalungelo akhe egameni Nkosi akawati nemagunya lanawo la kuloNkulunkulu lanaye la kuye egameni Nkosi kodwa umuntu nakakhula ubuyela ekuqaleni la khona sekafanana naNkulunkulu egameni Nkosi la khona livilithi umuntu uNkulunkulu wamenda wafanana naye wamnika amandla nemagunya nekubusa ngetulu kwato tonke tindvo egameni Nkosi lo muntu loyo kukhula lo mlola ngekhathi haleluya lo mlola ngekhathi live la uNkulunkulu afunza incwadi yaJohn chapter 16 chapter 16 verse 15 na 16 kwehlezo lithi lo muntu loyo ngiwo lothatha umlayeto awuthathe kuNkulunkulu awulethe la kulomuntu egameni Nkosi umuntu lokhulile kufanele abone imibono egameni Nkosi kufanele kube nesembulo noma amuve uNkulunkulu asebenda noma akhuluma kuye haleluya egameni Nkosi leli vike lithi lana Moses wakhula lithi wase nasekahamba wakala wangasesabi sevana bazalwane umuntu lokhulile akafanele esabe leli vilithi akesabanga kuthukuthela kwenkosi yakhona haleluya nakasuka eGibhithe wahamba ungathi kukhona la hamba naye sevala bazalwane aselite lejale kancane egameni Nkosi haleluya 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 nawuhamba nemuntu noma ungamboni uthi Moses lo mbhali lana
Moses ngekukholwa sevana bazalwane ngekukholwa waqinisela shangathi kukhona lambonako sevana bazalwane ngekukholwa wahamba ungathi kukhona la hamba naye sevana bazalwane bekude umuntu lebeka mbona lebeka hamba naye kodwa lo muntu lona letinto tiveta indzaba yekukholwa egameni lenkosi bongathi kukhona umuntu lambonako labahambisana naye haleluya kumqokwa kukhula ebudlelwaneni bakho naNkulunkulu kumqokwa kukhula ekukholweni ngoNkulunkulu haleluya ekukholweni livi lakhe haleluya haleluya azalwane lesikulesile namhla la egameni lenkosi lenzaba lena ayisiyo indzaba lelula ayisiyo indzaba yelilanga kodwa indzaba yawo onke malanga egameni lenkosi yindzaba yangamunye nangamunye onke malanga nasikhuluma ngaonke malanga sikhuluma ngekuthi uNkulunkulu uhlala ekhathi kumuntu haleluya nakahletila ngekhathi kumuntu lo muntu nguye lekufanele anike uNkulunkulu isigaba sakhe bese nakamnika lesigaba sakhe uNkulunkulu bese kuba uNkulunkulu lodlala inzima yekusotha inkinga egameni lenkosi ngekuthi sewuthole isigaba sakhe kulomuntu lahleti kuye haleluya lo muntu noma akuphi nakasuka aya inkonzweni usuka ahamba naNkulunkulu akayi kuyawufuna uNkulunkulu esondweni haleluya uNkulunkulu uhlala ngekhathi kumuntu nakahletela ngekhathi bese lo muntu umnika lesigaba kuqala angamnika lesigaba bese uNkulunkulu udlala iphathi kulomuntu lahleli ngekhathi kuye ayisiyo into elangalinye egameni lenkosi ayisiyo into lelula kodwa into lena lelithi Moses wasuya decide egameni lenkosi kuthi sale ngiyala kuthi ngibitwe ngokuthi indvodakati yaFaro lithi wasuya khetha kuthi no ngamani ngihlupheke nebantu baNkulunkulu egameni lenkosi wasusungula into lebe ingekho endaba khona egameni lenkosi umuntu lokhulile noma bangathi uyathi lana kuvalwe ngelihlahla kodwa lo muntu utayisungula lento ayendi ibe khona kuthi ngeke kuvalwe ngelihlahla lo mhlaba lo utangivuma egameni lenkosi wakuyeva bathi umuntu ushaya ngumhlaba kodwa lo muntu lo tathi mini lo mhlaba kutawuthi uvunywe ngumhlaba egameni lenkosi lo muntu usungula into lengekho uyenda ukuthi phatheke egameni lenkosi bazalwane uNkulunkulu uhlala ngekhathi kumuntu haleluya bese umnika sigaba lesimfanele athi angamnika bese udlala iphathi egameni lenkosi haleluya kumqokwa kukhula umuntu nakangakakhuli uyathathwa ahlale awesive saNkulunkulu ahlale eventite la khona ahleli khona angakhibika la bekangakhibika eve bumnanzi behlala eGibhithe kodwa la kwakose ukuthi adecide egameni lenkosi bazalwane kuleli viki lephelile senzele indzaba lethi Jesu wakhula waba nemandla nelivi Luka uveta ukuthi nasekakhulile wasukhona kuhlangabetana nato tonke tinhlobo tebantu lebekahlangabetana nato netidingeko tabo bese kakhulile uthi lo mbhali asakhulile emtimbeni wasukhona kuhlangabetana nato tonke tidingeko tebantu tonke ngetetinhlobo tabo kuko konke
Hallelujah. Azalwane imqoka indzaba yokukhula. Ikakhulu ukuthi thina bendle ekukholwa. Egameni leNkosi. Imqokwa lenzaba le umuntu nakangakakhuli njengemntwana lomncane. Umntwana uhlala aphethe. Uhlala khala. Noma gezi uyakhala. Noma uyakhala. Yonke into la yendawo umntwana uyakhala. Udzinga kwenesha umntwana. Umntwana udzinga kubeketelelwa. Umntwana udzinga kondliwa. Umntwana tonke tintfo udzinga kuphathwa kahle. Umntwana. Kodwa umuntu waze wakhula nasekashuka emntwaneni uqala kumekhuta lo mloyo. Ngoba sobona timbawo sekukhulile lo mntwana. Siyaqala uyamekhuta. Egameni leNkosi. Kodwa nasekafikile esigabeni lesithe awusamekhuti siyaqala uyambonisa. Hallelujah. Egameni leNkosi. Bazalwane. Lencwadi yaLuka iveta ukuthi suke ekuqaleni ekudineni iveta kusima endzabeni lengikithi yemthandazo. Egameni leNkosi. Umuntu kufanele ahlale emthandazweni. Kuthandaza kusiyo into lelula kodwa kubita kuqinisela kuhlala emthandazweni. Hallelujah. Lento lena isiyo into lelula kubita kuqinisela kuhlala emthandazweni. Hallelujah. Sonke isikhathi kuyabita kuqinisela kuhlala emthandazweni. Hallelujah. Uthi lo mbhali nakumoya. Hallelujah. Kuhlala kumoya. Hallelujah. Sithe emthandazweni egameni leNkosi. Kuphoqelelekile noma kufanele kuyabita ukuthi sibe kumoya. uNkulunkulu ukhuluma kumoya ngamoya wakhe. Ehlise imessage kumoya ngamoya wakhe. Angeke akhulume kule nyama sevala bazalwane. Kodwa ukhuluma kumoya ngamoya wakhe. Egameni leNkosi. Imqokwa indzaba yokukhula. Wonke umuntu kufanele ukuthi akhule futhi angakhula umuntu. Umuntu angakhula. uNkulunkulu uyafuna ukuthi wonke umuntu amade ukuthi ungubani. Egameni leNkosi. Ukuze atawuphila akhululeke. Hallelujah. Lelive laNkulunkulu lana naliveta emakhawe endzaba yekukholwa. Yekukholwa. Egameni leNkosi. Namhla ke lengikithi beyiveta kukhula ekukholweni uNkulunkulu. Hallelujah. Ukhule ekukholweni. Ukholwe into longakayiboni. Unetiseke ngoba lekulukha lithi Simeon uNkulunkulu wamembulela ukuthi ngeke aze afe angakamboni Kristu. Wayikholwa le message leyo. Egameni leNkosi. Wathi noma ikholilwe le message lithi abehlala ethembelini noma ahle lithi ke lana lo Simon bekangekho monke lwasumholela ethembelini sayo soyamhola ukuthi salekaya sevala bazalwane bese kangekho kodwa monke lwasumholela ethembelini ngoba bekuthi ngeke afa ngakamboni uNkulunkulu Kristu sevala bazalwane waseke moya uyamhola ukuthi akaye khona ebebeka ngekho kumoya bekade amva njani ukuthi sewukhona sevala bazalwane beka ngeke amve. Hallelujah. Egameni leNkosi. Bazalwane sitawungena emthandazweni kulesigaba lesanamhla. Umuntu wonke akakhule ekukholweni. Kholwe into longakayiboni. Kholwe ukuthi uNkulunkulu uyaphila. uNkulunkulu ukhona kulendzawo. Hallelujah. uNkulunkulu ukhona kulendzawo. uNkulunkulu lanhlangene nibabe uhlala khona semkhathini wena. Wonke umuntu kufanele akhule egameni leNkosi. Kodwa kulesikhathi lesi sitawungena emthandazweni. Lokuthandaza sitawuthandazela ukuthi kungenteka bekunemuntu lebekete lesipho la ngekhathi kuye. Lebe kungafidwa umuntu longekho ngekhathi. Lebe kungadinga ukuthi lo muntu angondliwa. Kondliwe kodwa kude umlongo ngekhathi. Sazaphela emalanga solo kude umuntu egameni leNkosi. Kodwa kulesikhathi lesi besacela nje kuthandaza
kuthandazela nanasipho saNkulunkulu kuthatha umuntu nakondliwa aqale kukhula umndwa ngekhathi lo muntu ukhuliswa livi laNkulunkulu nasekalati lelivi asahleti nayo sewuqala hlakanipha ngoba kukhona la sakuqonza egameni lenkosi sitawucela ukuthi kulesikhathi lesi sitabe sithandaza ukuthi lowo lebekangakambukeli uNkulunkulu nguye loqwalisa labantu ngemandla itabe sithandaza nengeke itabe khona isithandaza ukuthi bemukele sipho saNkulunkulu singahlala uthole ukuthi munye egameni lenkosi haleluya umuntu uyahlala kangangoba ungasumnika tonke dithako kuthi umfide ngekhathi athi ngikhulelwe kanti kude lokukhona sevala bazalwane sitacela ukuthi kulesikhashana lesi sitabe sihlabelela ngosimendela umusa ngosihlala emseni ngosinamandla ngosinesihe enilolivelo luthando kweleliqiniso nekuthula nelithando kuye angamendela umusa uthi lolo livala ivulama kholwe nguye uyawuse uhlala kuye ngekhathi kuye lo mlo yasemfundisa konke inkosi lekufanele ukuthi akwenze namhla sitekuthandazeni ukuthi awuthandaza cela ukuthi lo muntu loyo nakakhona sitabe sithandaza isahlabela ipraise team nasihlabelela sitabe simnqusela noma akuphi uNkulunkulu asebenza ngekhathi kuye abesumembulela konke ngelivi lakhe ahlale embhalweni lelivi litase liyatembula lembula uNkulunkulu ngekhathi kuye abesukhumana ngekwelivi laNkulunkulu lesilimvetela yena egameni lenkosi bazalwane sitawuthandaza kulesikhathi lesi kuthi loyo lokhona lebekathinga umsa kuthi uNkulunkulu amendele umusha sitawuthandaza kuthi inkosi imendele lo umsa ukhona inkosi iyendelana umsa lithi lona bonke labantu lebebetane tihlobo abebendela ngumlando lo wento leyenteka lesikhombisa ukuthi kuyenteka namanje solo akaguquki solo kanjinje solo nguye itolo nanamhla solo kuyaba nguye naphakade ngeke antshintsha solo uyendelana nanamhla lona munye nje egameni lenkosi sitawusukuma ipraise team ithandaze sitawuthandaza egameni lenkosi loyo losemukele lesipho lasaqwele ngalawo mandla kaNkulunkulu akamkhulise lo mfana amane nje ahlale evila kaNkulunkulu lokungenani 30 minutes ngelilanga lokungenani kancane kanca ubuyela emfanekisweni emagunyeni ekufananeni naNkulunkulu ekuqaleni egameni lenkosi loyo kodwa lona losengakathole sipho singamane singamvaleli ngephandle simane sihambe naye nakavela uNkulunkulu abe kunye nathi egameni lenkosi akakhona la manangata tabe sithandaza kunye naye amandla lawa yiwo ekuphela kumelana nako konke lokho ulamandla la ngekhathi kumuntu lenzaba lena isiyo yetkhwepha ayisiyo yamandla kodwa lenzaba lena ingemandla amondweni amanete ngempela sitawuthandaza kunye naye lesisipho inkosi liyasethembisa lelithi nasekafikile embongweni uyasiyabagcwalisa abantu baNkulunkulu abaphe amandla abenike amandla ukuthi babe bantwana bakhe lamandla ngiwo lawa lena ukuthi akhona kumelana nako konke lamandla ngiwo lala
lagcwala ngekhathi umusa netibusiso taNkulunkulu titangale sipho lesi Thandaza kuNkulunkulu ukuthi abendele umusa. uNkulunkulu afika ahlale ngekhathi kibo. uNkulunkulu yena mathupha. Tawuhlala ngekhathi etimele intabo. Bayase ubavulela umthombo wokuphila. Labadathi onke malanga abanike singwa selanga ngelilanga. Bathi noma basidla angeke basoma phakade. Ngeke bafe phakade. Kodwa lo moya lo la ngekhathi kiwo. Uyawubanike amandla sukela kulesikhathi kutena kunye nekuyawukhona kumelana nabo insuku tonke tekuphila kwabo ngoba sekabe kuhlela umnikati wemdali walethi impilo tabo egameni lenkosi sitabe sithandaza kunye nabo itabe khona ingeko ibathandazela sitabe sithandaza sibadelela inkosi yena uNkulunkulu utawuhlala ngekhathi kibo uyawuhlala uNkulunkulu phakade ahlale ngekhathi nakavela kuyababona kuqala bayayibona ingodi seta tonke tino bawutibona seta bawuthatha umleto inkosi yawubembulela sonke mala lokusha lekuvela kuye egameni lenkosi yobanika sipho lesiyawukhona ukuhlukanisa kulesikhathi lethu kulesikhathi lesiphila kithu ingeke tabe khona tabe bathandaza Babe siyabonga egameni likaJesu. Babe naba abantu bakho bonke. Babe banakho kuwe. Babe siyabonga ukuthi babe live lakho babe alisoze babe lajika babe likawenza umsebenzi. Siyabonga monqwele babe siyabonga ukuthi babe uthinta babe indaba. Babe uyababiyela manje empilweni. Babe sibonga ukuthi babe siqumo babe semuntu. Babe uyasilonipha babe nalamhla babe sibanikela kuwe egameni likaJesu lonke ihlobo lemimoya empilweni yabo egameni likaJesu Kristu babe ingadi yakho babe iyabageza babe egameni likaJesu ingadi yakho nemandla ingadi babe ledlula babe igeze babe nembeza wabo babe sibanikela kuwe uNkulunkulu wethu alikho babe liyethemba lelikhona emhlabeni ngaphandle kwakho babe uthi babe lohlaniphile babe emhlabeni umuntu babe lokucabanga ngesiphetho sempilo yabo babe nalamhla babe imonqwele wenda emandla wenda babe mangaliso egameni likaJesu konke kuyasatshulwa yonke imimoya kokuthi ngibetha lomubi babe tiyasatshulwa ngegama leKristu babe siyabonga nalamuhla akushihla ukuthi babe lokuyendeka lamhla kulentabo egameni likaJesu Kristu babe babiyele ngengadi yakho babe bathikhethele bona ngeplima babo babe siyabonga ukuthi nalamuhla uNkulunkulu wethu babe uyababiyela egameni likaJesu Kristu babe bonke labakhona kule ndawo babe sibanikele esandleni sakho babe bantu bakho balifa lakho babe lwathengela bona babe ngengadi yakho babe ledulile babe siyabonga nalamuhla kushika ukuthi babe
liyathotshiswa manje ngegama likaJesu Kristu, igama leliphakeme, igama elinamandla, igama eliphezu kwamagama onke. Babe ngalo babe siyasinza, ngalo babe siyabiyeleka, ngalo babe siyanqoba, babe siyabonga ukuthi babe bakhululwa manje ngegama likaJesu Kristu. Babe siyabonga kuwe ngegama likaJesu Kristu. Laba abantu abakho uNkulunkulu wethu babe bathathiswa, babe sibonga wena, babe nalamuhla alikho babe lithemba elinamandla ngaphandle kwakho uNkulunkulu. Babe bonke labafika bathathe kuba ngene kuwe uNkulunkulu, babe bafike baphephe bagcineke, babe siyabonga, babe mandla, babe hamba kule ndlela, babe bangabuke emuva egameni likaJesu Kristu ophilayo. Lord Jesus. Oh yes God. Hallelujah. Siyabonga abazalwane, siyambonga uNkulunkulu egameni lenkosi. Hallelujah. Sitawuthandaza abazalwane, sithandazele ukuthi unguloyo naloyo babe lebeka kwalisiwe. Nkosi imvulele amathuba akhule egameni lenkosi. Lebe kuvaliwe, lebe kumisiwe. Sitha babe uthi lo mbhali sukela kulesikhathi lesakakwati lebe kwaNkulunkulu. Kutena konye lekuyawuphumelela lebeka kumisile. Akumisile labangcwele leli lifa letingeke kudasumakathe kulesikhathi lesi. Tawungena emthandazweni ukuthi wonke lokhona la salengosi salemkhulisa ekumatini uNkulunkulu. Salemkhulisa emtimbeni, imkhulisa emandleni, imkhulisa ebukhosini bayo, imkhulisa kuko konke. Inkosi lehlelile, leyahlela umhlaba ungakasekelwa, yakulungiselela tikhathi lehlukene kubantu bayo lehlukene. Kulesikhathi lesitabe sigele emthandazweni babe sithandaza kunasikhathi nasi kuthi namunye umntwana babe walabala babe kulesikhathi lesi babe lekungayofezeka injongo ngoba lifu lakho lithi baba bavumele bethe kuwe ngoba lo mbuso ngewabo babe kyaba abantwana babe labangayonatha luwayini kyaba abantwana babe labayohlala ethembelini kyaba abantwana babo babe labayokhula bakhule emthandazweni babe basakhula sukela babancaneni babe sithandazela tisu tabo babe ngekhathi babe titukulwane tabo babe siyabanqusela ngesikhathi lesi babe siyabathandazela labasafunza babe siyabanqusela babe kulesikhathi lesi babe nabo bakhule babe bantwana bakhule bomake babo bakhule bobabe babo bakhule emtimbeni wenkosi babe siyanqusa nakulesikhathi lesi babe sithandazela impilo babe lesha ngegama likaJesu babe siyabonga ukuthi nalowo babe lipito lakhe babe namhla babe liyawuhlala njalo babe lisembhalweni lophilayo kude labe limenyetelwa khona noma kukuphi lebe balimemeta bathi lona ngeke enzawo kodwa namhla siyabonga ukuthi izinkosi imendela ubusa kulesikhathi lesi elibandla babe sikhulekela sibindi sikhulekela emandla kulelibandla kwanza kwelivangeli lesinziso babe wonke lokhona la babakhule babe kulandisene babe siyabonga babe kuze bonke kulesikhathi labalumbako labafemulako athi lo mbhali bayawusinziswa babe ngalabasalwane laba elibandla leli babe bayayibona inkhululeko bayibona insinziso la ivela umsinziso yabakhona kulendzawo yabakhona kulomamo yabakhona kulelibandla yabakhona kulelithembeli yabangekhona ngekhathi kibo athi umhlabeleli bavuselele Nkosi Jesu vuselela moya wabo babe nakulesikhathi babe emakhaya abo akube nehlala kahle emakhaya abo baba bakhule akube nekuthula akube nekwakhiwa kwemakhaya akube nekwakhiwa kwamabhizinisi akube nekuthula etintweni ngegama likaJesu babe lebe badinga imisebenzi babe sukela namuhla
inkosi babe namhla ibendela umusa babe ngegama likaJesu yebe kuvaliwe athi lo mntu umbhali lumele kude loloyekako kusukela namhla kude lotawuphewuleka lesikhathi lesi kude lotaba nomsizi ngegama likaJesu bathi abanekuthula babe siyabonga babe bakhulise evini lakho sukunemini babe baqabangisise bajulekile tabakuhle kibo kuko konke Jesus haleluya haleluya siyabonga bazalwane egameni lenkosi haleluya siyambonga uNkulunkulu ukufika kulesikhathi lesi egameni lenkosi haleluya nakabhala Mateyu uthi babe ngiyabonga ukuthi uyasiva ngaso sonke isikhathi nasitakuwe konke inkosi kwendile yento umusha sukela namhla ngegama likaJesu inkosi khona amen haleluya sitawunika bazalwane baqhubeke egameni lenkosi haleluya haleluya oh haleluya siyakubonga Nkosi Jesu haleluya 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 siyabonga Nkosi Jesu oh haleluya haleluya siyabonga siyakubonga oh haleluya haleluya siyabonga Hallelujah. Angibingelela bazalwane egameni likaJesu. Amen. uNkulunkulu ukuthi sesihambe safika lana bazalwane. Kulesikhathi sitacela ukuthi imemetelo lethu timile demihla ngemalanga ukuthi nga11 nga9 iyangena Sunday school bazalwane 9 Sunday school uyangena 10:30 kuyancuselwa bazalwane 11 o'clock iyangena inkonzo lenkulu lesine bakhona bomake lesithathu sikhona njengoba sikhona namuhla umgcibelo ikhona ipraise team iya practice abazalwane lesinye sithi labadala bathi angithi kunemshado wa Bhuti Sifiso Shabangu assembles hlaka 11 bazalwane hlaka 11 umshado wa Sifiso Shabangu cabanga ukuthi siyamada siqale nayo lenkonzo manje bese soyanyamalala but siqale nayo inyalo lenkonzo bekakhona lapha siyabonga bazalwane sicela ukuthi siqale ingoma sitawunike Oh
bazalwane kumnanzi vele kumkhonda mane kwalaleti khathi kodwa nje-ke siyabonga abazalwane ukuthi sihambe safika lana sicela ukuthi sicimedeni sicele baba Mfundisi Dlamini asivalele bazalwane. Bazalwane bethu ukuthandaza abazalwane ntambama egameni lenkosi Jesu Kristu amen. Kuyoba kunjalo bazalwane ngelisonto siyoba sigcoba mbamba ngelisonto siyoba sisho ukuthi izolo namhlanje phakathi Jesu usenjalo haleluya. Buyani ngelisonto bazalwane sitakuyikhona inkosi sitawuphakamisa lidumo kuyo sithi solo isenjalo. Oh haleluya. Bayibona inkosi engathimula siyaba sigcoba sikhululekile kungisemini bazalwane ngelanga lasimakathi bayibonga inkosi thandaza. Babe sibonga wena namhlanje sihamba amaNkulunkulu okukhulu ukuphakeme simakathi babe ngegama lika Jesu Kristu inkosi senganiwe nababe wena babe lokwehlukile uNkulunkulu namandla onke ngetikhasi tonke babe ngegama lika Jesu Kristu siphe amandla usiphe kuphila babe lo ingcwele ngegama lika Jesu Kristu lo inkosi babe lo wephasi uyamphakamisha avuke uNkulunkulu babe logulako umnika kuphila uNkulunkulu namandla onke lo khansele uNkulunkulu amaloko wena uyamthudutha umphumuthe babo ingcwele namhlanje nsamba basesiyabonga livi lakho babe selisitike amandla lasicinisa uNkulunkulu namhlanje nsamba babusisa ke inceku yakho babe loyenda umbhobho wakho namhlanje bebetela babe livi lakho ngesibinzi babe nsamba ngegama lika Jesu Kristu inkosi sisaya emakhaya uNkulunkulu wethu iba kuye nathi emakhaya sethwale babe usivikele uNkulunkulu wethu ube ngakithi ngetikhathi babe tonke siyabonga uNkulunkulu wethu omuhle egameni lika Jesu Kristu amen.